Nongere mbaye ikaze mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kwa natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda, namwe mudukurikiye muri mu karere k'ibiyaga bigari, Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Burundi ndetse n'igihugu cya Tanzania, mudukurikiye muri bice bitandukanye hirya y'amazi magari, reka mbahe ikaze mu buryo butunguranye. Umunsi ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere 2026, perezida w'igihugu cya Kenya yitwa Dr. William Samoei Ruto ateguje intambara mu buryo bukomeye cyane. Mbibutsa ko uyu mugabo minsi mike ishize ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2025 yari i Washington DC, nawe nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yayitabiriye isinywa ry'amasezerano hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amagambo ya Perezida William Samoei Ruto aje nyuma y'amagambo akomeye cyane yavuzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi ubwo yagezaga ijambo ku baturage b'igihugu cy'u Burundi risoza umwaka wa 2025. Yavuze ati hari umuturanyi wo mu majyaruguru yacu, ati umuturanyi ahora dushotora umunsi ku wundi, atari ko ndagira ngo menyeshe ko nadutangiza y'intambara azabona uburyo yatangiyemo intambara, ariko ntazigera amenya uburyo intambara izarangiramo. Ati Burundi ni igihugu kitavogerwa, Burundi ni igihugu kidakinishwa nk'uko yagiye abigarukaho. Ku rundi ruhande umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame mu ijambo agejeje ku banyarwanda risoza umwaka yashimiye abanyarwanda muri rusange, ashimira n'inzego z'umutekano uko zafasha abaturage kugira ngo bashe kugera ku bikorwa byabo by'iterambere, ariko avuga ko hari abifuza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ariko ko inzego z'umutekano z'u Rwanda zihora ziri maso, ziteguye guhangana isaha ku isaha umuntu uwo ari we wese washaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Mbibutsa ko nubwo amasezerano ashyizwe mu mukono hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 4 i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'ubundi umwuka mubi uracyakomeza gututumba hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Repubulika Demokarasi ya Kongo iracyakomeza gushinja u Rwanda ubushotoranyi, ati u Rwanda ni ruvana ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, ati mama 23 yafashe mu mujyi wa Uvira, ati ntabwo ari mama 23 ahubwo ni ingabo z'u Rwanda. Ibirego u Rwanda rwahakanye, ndetse unavuga ko ahubwo FARDC igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo gikomeje gukorana mu buryo bweruye na FDLR, umutwe w'iterabwoba ubusanzwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, wagiye unagerageza kenshi cyane kugaba ibitero ku Rwanda, bikanagwamo n'abantu batari bake. 2019 muri ibitero byagabwe mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda, byagwemo abaturage bagera kuri 14. Ikindi kandi muribuka ko ubwo mama 23 yafataga umujyi wa Goma ndetse na Bukavu, ibitero byagiye bigabwa ku Rwanda, byavuzwe ko ari FARDC ku bufatanye na FDLR, uyu mutwe usanzwe ushaka guhunga umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ni umutwe wemewe nk'umutwe w'iterabwoba nyine urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Muri aya masezerano harimo ko u Rwanda na Repubulika Demokarasi igomba gusenya burundu uyu mutwe wa FDLR, hanyuma u Rwanda rukabona gukora iki? Rukabona kuvanaho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mupaka. Uyu munsi rero nimurika ko minsi mike yashize hari itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yitwa General Major Sylvain Ekenge Bomusa, yamaze guhagarikwa bitewe n'amagambo aherutse kuvuga yo kwibasira ubwoko bw'abatutsi mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse no muri rusange aza guhagarikwa na Kinshasa. Ariko aya magambo yakuriye umwuka mubi yaba ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'imiryango mpuzamahanga yagiye isohora amatangazo imwe amaganira kure, ndetse ntibanatinya no kuvuga yuko akwiye gutabwa muri yombi, akaryozwa, akagezwa imbere y'ubutabera, kuko aravuga ati ibi ngibi naho bitandukaniye nk'ijambo rya Lewo Mugesera yavugiye ku Kabaya, ryatumye abatutsi batari bake batangira guhigwa no kwicwa mu Rwanda, kandi akaza gukingirwa ikibaba nande na General Major Habyarimana Juvenal wari perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Kuko icyo gihe bivuga ko yaje guhungishwa, ajyanwa muri Espagne, aza kuvanwa muri Espagne, aza kujya muri Canada, ariho yaje kubona imirimo, hanyuma yaje gufatwa rero aza koherezwa n'igihugu cya Canada muri 2012, nibwo yagezwaga imbere y'ubutabera bw'u Rwanda, aza gukatirwa, ubu akaba afungiye i Kigali mu Rwanda. Hanyuma aya magambo ya William Ruto ni amagambo nifuza ko tugaruka mu kanya gatoya. Reka mbanze mbabwire ko mu yandi makuru mu buryo bw'inshamake agezweho muri aka kanya, reka duce mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda. Mbabwire ko haravugwa inkuru ko mu rugo rw'umuturage hateguwe grenade, mu rugo rw'umuturage utuye mu mudugudu wa Kabakene mu kagari ka
Higiro mu murenge wa Nyanza ho mu karere ka Gisagara hateguye grenade byabaye ku 31 Ukuboza 2025 kwa ku munsi w'ejo hashize bikorwa n'urwego rushinzwe gutegura ibisasu. Kumenyekana kw'iyi grenade kwaturutse ku makimbirane aho umugore witwa Nibarere Marie Rose w'imyaka 51 yaregaga umugabo witwa Mutabaruka Theophile w'imyaka 49 ko afite grenade imanitse mu gikoni, ndetse abitangariza mu nteko y'abaturage ku itariki 30 Ukuboza 2025. Nyuma yo kumuriga, inzego z'umutekano zase zikurikirana zisanga ari yo mu bwoko bwa totasi avuga, maze uwo mugabo avuga ko yayitoye muri 2020 mu ishyamba. Inzego z'umutekano zagiye rero kwitegura ku itariki 31 Ukuboza 2025, maze urusaku rwayo rero ruteza impanuka yakomerekeje abantu babiri barugumvise bagahunga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyanza witwa Tumusifu Jerome yabwiye itangazamakuru ko kuba iyi grenade yarateguye ku munsi w'isoko rya Nyaruteja byatumye abayumvise bagira igihunga, bahunga bagwirirana, bituma umwana w'umukobwa w'imyaka 15 witwa Mushimiyimana Diane akomereka. Ati umwana wari kumwe n'abandi yikanze urusaku, ati bari kuyitegura, maze biruka bagwirirana, maze kandi agwiribuye ati risongoye riramukomeretsa, akomereza ku bitaro bya Kibirizi. Ati babona bikomeye bamwohereza ku bitaro bya kaminuza bya CHUB i Butare. Gitifu Tumusifu yakomeje abeshyuza amakuru yavuga ko grenade yaba hari yabashe guhita ihitana nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Hanyuma mu yandi makuru mu byo bw'inshamake kugira ngo tujye kuri nkuru ya Dr. William Samoei Ruto w'igihugu cya Kenya, reka mbabwire ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko ku itariki 31 Ukuboza ku munsi w'ejo hashize abantu batatu bishwe bagabweho ibitero mu bwato bwambutsaga ibiyobyabwenge mu nyanja. Gukoraswaho kongereye umubare w'abishwe muri gahunda ya Amerika yo kurwanya abacuruza ibiyobyabwenge ugera ku bantu 110. Itangazo ryashyizwe ku rukuta rwa X rwa Twitter ku itariki ya 1 Mutarama 2026 rigaragaza amashusho y'ubwato butatu bwari mu nyanja nyuma bukaraswaho. Umuyobozi w'igisirikare gikorera mu majyepfo ya Amerika yavuze ko ibyo bitero byagabwe ku bwato butatu bwatwaraga ibiyobyabwenge bugendera hamwe. Itangazo ryagaragaje ko batatu bari mu bwato bumwe nyuma yo kuraswaho bahise bapfa, abandi bari mu bundi bubiri bahungira mu nyanja. Abantu ibitero kandi byabereye ntiharamenyekana, ndetse n'ubwato bwagabweho ibitero ntibwatangajwe izina. Icyakora ibiherutse ku byabereye mu burasirazuba bw'inyanja ya Pacifique. Ingabo za Amerika zasabye ishami rishinzwe umutekano mu mazi kubafasha gushakisha abaruhamye, ariko nta bisobanuro byatanzwe ku bwato bwa buri burengero. Muri Nzeri, Amerika kandi yagabye ibitero birenga 30 ku bwato bwavugwaho kandi gucuruza ibiyobyabwenge, ariko nta bimenyetso byerekana ko ubwo bwato bwari mu bikorwa byo gucuruza. Amashami y'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu yatangaje ko ibi bitero bishobora kandi kuba bitana abantu batabifitemo uruhare. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize igitutu kuri Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro amushinja kuyobora ikigo cy'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Nicolas Maduro yakanye ibyatangajwe na Trump, avuga ko Amerika ishaka guhirika ubutegetsi kugira ngo babone amasoko y'amavuta nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Kaze rero muri amakuru yacu kuri inkuru mbabwire ko Dr. William Samoei Ruto ni perezida w'igihugu cya Kenya, akaba yiyemeje gushoza intambara ku bacuruza ibiyobyabwenge muri 2026. Perezida William Samoei Ruto yatangaje ko muri 2026 azatangiza intambara ikomeye yo kurwanya abacuruza n'abakwirakwiza ibiyobyabwenge muri Kenya, yanangiriza abayobozi ba leta babigiramo uruhare ko iperereza ritazabasiga. Ruto yabivugiye kuri Eldoret State Lodge ubwo yavugaga ijambo ry'umwaka. Yasobanuye ko iki kibazo cy'ibiyobyabwenge kiri kuba bucece ariko giteje akaga gakomeye cyane ku buzima, umutekano n'ubukungu bwa Kenya. Ati umwe mu banyakenya batandatu bafite imyaka hagati ya 15 na 35, ni ukuvuga abantu barenga miliyoni 4 n'ibihumbi 700 akoresha ibiyobyabwenge cyangwa se inzoga. Iki si ikibazo gito, ni ikibazo cy'igihugu cyose. Perezida William Ruto yagaragaje ko ikibazo cy'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge kiremereye cyane ku bagabo ndetse n'urubyiruko. Ati umwe mu bagabo batatu bari muri iki kigero akoresha inzoga cyangwa se ibiyobyabwenge. Mu rubyiruko ruri hagati y'imyaka 25 na 35, umwe muri batanu babaswe nabyo. Ati abasore n'inkumi barenga miliyoni 1.5 bari gukurwa mu nzira ya nyayo bajyanwa mu businzi. Inzoga nizo zikomeje gukoreshwa cyane, aho abarenga miliyoni 2-3 n'ibihumbi 200 bazikoresha.
benshi batangira hagati y'imyaka 13 na 20 ndetse hari n'abatangira ku myaka 7. Mu guhangana n'iki kibazo, Dr William Samoei Ruto, perezida wa Kenya, yatangaje ko agiye kongerera ubushobozi ishami rya polisi rya Anti-Narcotics Unit rifite inshingano zo kurwanya no gukumira ikoreshwa ry'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge bukangana no nk'ubwirishinzwe kurwanya iterabwoba. Yavuze ko iri shami rizaguka rikava ku bapolisi 200 bakagera kuri 700 n'ibikoresho bigezweho byifashishwa mu butasi. Umutekano mu mipaka nawo uzongerwa hifashishwe ikoranabuhanga rigezweho. Imitungo izafatirwa muri ibi byaha nk'amafaranga, imodoka, ubutaka n'ibindi zakurikiranwa mu nkiko hanyuma ikoreshwe mu bikorwa by'ubuvuzi ndetse n'uburezi. Dr William Samoei Ruto yasabye kandi urukiko rukuru gusuzuma ishyirwa ry'ikigo inkiko zihariye zihutisha imanza z'ibiyobyabwenge, arwizeza ubufasha bwa guverinoma. Perezida William Samoei Ruto akaba yanangirije abayobozi ba leta avuga ko umuyobozi wese uzagaragara ko afasha, arinda cyangwa se akora n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge n'inzoga zitemewe azakurikiranwa mu nkiko ndetse agahita yirukanwa mu kazi. Asaba ababyeyi gutangira gukurikirana abana hakiri kare kugira ngo birinde ibiyobyabwenge nk'uko William Samoei Ruto yakomeje kugenda bivuga. Ni perezida w'iki gihugu cya Kenya. Ati ni intambara ngomba kurwana nk'uko rero yagiye abivuga perezida w'iki gihugu cya Kenya William Samoei Ruto. Duciye mu gihugu cy'Ubufaransa, mbabwire ko amakuru aravuga yuko abadepite muri nshinga amategeko y'Ubufaransa batangaje ko bagiye kwiga ku mushinga w'itegeko rigamije kugabanya imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga ku bana bafite munsi y'imyaka 16 no guca telefone mu mashuri yisumbuye. Uyu mushinga uzaganirwaho muri nshinga amategeko y'Ubufaransa itariki ya 19 Mutarama 2026. Umushinga kandi ukaba ugamije gukumira serivisi z'imbuga nkoranyambaga ku mwana uri munsi y'imyaka 15 guhera ku itariki ya 1 Nzeri 2023 ndetse usaba kwagura icyemezo cyo guca telefone ngendanwa mu mashuri y'inshuke n'abanza. Ubufaransa bwatangije kandi 18 kugira ngo kimurirwe no mu mashuri yisumbuye. Uyu mushinga w'itegeko ushingiye ku bushakashatsi bwerekana ibyago biterwa no gukoresha telefone birimo gukorerwa ihohoterwa ku mbuga nkoranyambaga no kubura ibitotsi. Abadepite benshi bo mu ishyaka rya Perezida Emmanuel Macron bemeje uyu mushinga mu gushyingo 25. Kuri ubu Australia nicyo gihugu cyaje ku mwanya wa mbere mu bihugu byashyizeho itegeko rihana ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga ku bana bari munsi y'imyaka 16. Abana bari munsi y'imyaka 16 ntibemerewe gukoresha imbuga nkoranyambaga zirimo X, ni ukuvuga Twitter, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, YouTube, Snapchat ndetse n'izindi. Ndetse abafungura konti nshya bari muri iki kigero zizajya zita zisibwa nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, yabwire ko umuyobozi w'umurwa mukuru w'Uburusiya Sergei Sobyanin yatangaje ko mu ijoro ry'ubunane ingabo za Ukraine zagabye ibitero by'indege zitagira pilote kuri uyu mujyi mu gihe Perezida Vladimir Putin yatambutsaga ijambo ry'ikaze ribinjiza mu mwaka mushya wa 2023. Abinyujije ku rubuga rwa Telegram, Sobyanin yemeje ko byabaye gusa n'abaturage baburiyemo ubuzima ndetse nta n'ibyangiritse. Ati ingabo z'Uburusiya zirwanira mu kirere zarashe drone imwe yari yoherejwe muri Moscow. Sobyanin yongeye ko nyuma y'igihe gito Uburusiya bwarashe indi drone, naho izindi zirindwi nazo zahagaritswe hagati ya saa 8 za mu gitondo na saa 10 kuri uyu wa kane, kandi ibikorwa by'ubutabazi bikomeje aho izi drone zaguye. Ingendo z'indege zahagaritswe by'agateganyo ku kibuga cy'indege cya Domodedovo nk'ingamba zo kwirinda iki gitero kije gikurikira ikindi cyagabwe mu mpera z'Ukuboza 2025, aho nanone ingabo z'Uburusiya zirwana mu kirere zashwanyaguje nibura drone 21 zari zoherejwe muri Ukraine nk'uko guverineri wa Moscow ibitangaje. Ukraine imaze iminsi yohereza ibitero bya drone bikomeye cyane ku butaka bw'Uburusiya bigamije kwangiza ibikorwa remezo bihambaye by'iki gihugu ndetse n'inyubako zihurirwamo n'abantu benshi, ibyo Uburusiya bwise ibitero by'iterabwoba. Moscow nayo yakomeje kandi kurasa ibisasu ku bikorwa by'ingabo za Ukraine bigamije kwangiza ubushobozi bwa Kiev bwo gukora drone n'ibindi bikoresho by'intambara. Ibitero bya drone kandi bikomeje kugabwa hadashize igihe ingabo za Ukraine zigerageje kurasa ku nzu ya Perezida Putin, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sergei Lavrov yahise yamaganira kure icyo gikorwa akita icy'iterabwoba ndetse atanga isezerano ko Moscow izakora ibishoboka byose ikihorera nk'uko yagiye abivuga. Hanyuma rero mu yandi makuru
babwire ko inkuru zaranze 2025 ku mwanya wa mbere ubwo FDLR yemezaga ko Brigadier General Gakwerere wahawe u Rwanda yari mu bakuru bayo. Ku mwanya wa mbere mu nkuru mwasomye cyane muri 2025 ku rubuga nk'uko BBC yagiye ibyandika, hari inkuru ati yo mu kwezi kwa gatatu ubwo mama 2023 yashyikirizaga abategetsi b'u Rwanda Brigadier General Gakwerere mu gihe hari ugushidikanya, umutwe wa FDLR wemere BBC gahuza miryango ko Gakwerere yari mu bakuru bawo. Kuva icyo gihe nta byinshi birongera kandi kumenyekana ko Gakwerere ari umutwe wa Force Démocratique de Libération du Rwanda FDLR ukorera mu burasirazuba bwa DR Congo, uremeza ko Brigadier General Gakwerere uzwi ku yandi mazina atandukanye ari umwe mu bakuru bawo wafatiwe i Goma agahabwa u Rwanda. Mu mpera z'icyumweru gishize umutwe wa mama kwa gatatu ugenzura Goma wahaye bategetsi b'u Rwanda uyu Gakwerere ati hamwe n'abandi barwanyi ba FDLR uvuga ko bafatanywe nawe, gusa imyirondoro ya bamwe muri aba barwanyi ndetse na Gakwerere ubwe yateje bamwe urujijo nk'uko amakuru yagiye abishimangira. Kirengoma umuvugizi wa FDLR yabwiye BBC ko Brigadier General Gakwerere werekanywe ku wa gatandatu ashyikirizwa u Rwanda yari mu buyobozi bukuru bw'uyu mutwe. Yavuze kandi uburyo yafashwemo. Leta y'u Rwanda n'inzobere za ONU ishinja igisirikare cya DR Congo gufatanya n'umutwe wa FDLR, ivuga ko ubangamiye umutekano w'u Rwanda, ibyo leta ya Kinshasa ihakana. Nayo kandi hamwe na ONU bishinja u Rwanda gufatanya n'umutwe wa mama kwa gatatu. Avugana na BBC, umuvugizi wa FDLR yavuze ko intambara mu burasirazuba bwa RDC nta ruhare ati tuyifitemo namba. Yongera ati gusa nyine usibye ko natwe ati hari aho bitugiraho ingaruka kuko natwe turi muri iyo zone, nkuko umuvugizi wa FDLR yajya bivuga. Ati naho ubundi rero ati turimo turabirebera aho turi mu birindiro byacu, ariko ntibitubuza ati ko rimwe na rimwe M23 n'ingabo z'u Rwanda bagera hafi y'ibirindiro byacu, ubwo bikaba rero byaba ngombwa ko natwe turasana. Leta ya Kigali cyo gihe avugaga ko mu gukorana n'ingabo za leta ya Congo FDLR ibangamiye umutekano w'u Rwanda, ko ariyo mpamvu rero yafashe ingamba zo kurinda imbibi z'igihugu. Ibihugu by'amahanga bivuga ko u Rwanda kandi rwohereje abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu buryo butemera amategeko mpuzamahanga buvogera ubusugire bw'ikindi gihugu. Kirengoma ahakana ko bafatanya n'ingabo za FARDC ati icyo duhuriyeho na leta ya Congo nuko dusa naho dufite uwo mwanzi umwe uva mu Rwanda akaba akibasira na Congo, ariko ubundi mu mirwano nyirizina naho tuba duhuriye n'ingabo za Congo turwana ari uko badusanze mu birindiro byacu mu rwego rwo kwirengera. Leta ya RDC kandi ikaba yagiye inengwa kunanirwa gukemura ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bw'igihugu, irimo imitwe yo mu bihugu bituranye nka FDLR, ADF mu gihugu cya Rwanda ivuga ko irwanya ubutegetsi bwa Uganda cyangwa se leta barwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Abategetsi b'u Rwanda bagaragaje ifatwa rya Brigadier General Gakwerere nk'igihamya ko uwo mutwe wa FDLR ukora n'ingabo za FARDC. Izi ngabo za leta zivuga ko ibyo ari ikinyoma kigamije gusobanura impamvu bateye igice cy'igihugu cyacu nk'uko bagiye babivuga. Gakwerere rero yafashwe gute? Bivuga ko mu mpera z'ukwezi kwa Mutarama umwaka wa 2025 mu gihe umujyi wa Goma wafatwaga na mama kwa gatatu, BBC yabonye amakuru ko Brigadier General Gakwerere wa FDLR yarafashwe. Ati rero amakuru yavugaga ko yafatiwe aho yari yaraje kwivuriza muri uwo mujyi. Impande zombi icyo gihe zirinze kubyemeza. Ku munsi wo kwambara icyo gihe ku ifatwa rya Gakwerere, Kirengoma yabwiye BBC ati icyo nakubwira nuko yari amaze igihe kinini cyane arwara i Goma, birumvikana mu bwisho ati hari hashize igihe atagaragara kubera uburwayi. Uyu muvugizi wa FDLR avuga ko bakimara rero kumufata bamujyanye mu Rwanda, ibi niyerekanye ikibihamya. Yongera ati ejo bundi rero ati baramugaruye kugira ngo bamwerekane, ati babonye ko yari yambaye imyenda mishyashya ya FARDC. Kirengoma yabibeza ko ati muri bariye barwanyi bagera kuri 13 bahawe u Rwanda bari kumwe na Brigadier General Gakwerere harimo aba FDLR ati ntibaburamo, ati gusa avuga ko harimo naberekanywe bicengeza amatwara. Ati nkuriya muhungu witwa Ishimwe Patrick amaze iminsi akishwa ati mu ikinamico, ati amaze kugaragara muri propaganda nyinshi cyane. Ngoma akabasubiramo rero ibyatangajwe n'igisirikare cya FARDC ati ko uyu Caporal Ishimwe Patrick mbere yagaragajwe n'ibinyamakuru mu Rwanda avuga ko yatorotse FDLR agataha mu Rwanda. Muri Mutarama uyu mwaka Ishimwe Patrick ati yagaragaye mu mashusho avuga ko ari umurwanyi watorotse FDLR agataha mu Rwanda. Aturetse kuba izina Ishimwe Patrick
ruri ku rutonde rwatanzwe n'igisirikare cy'u Rwanda mu cyashyikirijwe mu mpera z'icyumweru. BBC ntiyabashije kandi kugenzura mu buryo bwigenga niba uyu wavuzwe mu bazanye na Gakwerere ari nawe wagaragaye mu kwezi kwa mbere ari mu Rwanda. Brigadier General Gakwerere ni muntu ki? Inyandiko z'icyahoze ari urukiko rwa Arusha rwashyiriweho kuburanisha ibyaha bya jenoside mu Rwanda zivuga ko yitwa Ezekiel Gakwerere, ko mu gihe cya jenoside mu mwaka w'1994 yari afite ipeti rya Lieutenant. Itangazo ry'ingabo z'u Rwanda rivuga ko ari Brigadier General Jean Baptiste Gakwerere muri FDLR, yarazwe kandi ku mazina ya Sibo Stanley na Julius Makoko. Gusa ubu umutwe wa FDLR uremeza ko uwahawe u Rwanda ari uyu Gakwerere uvugwa. Ngoma yabwiye BBC ko mbere y'uko Gakwerere arwara yari mu buyobozi bukuru bwa FDLR. Brigadier General Gakwerere yahoze kandi mu ngabo za leta y'u Rwanda zahungiye mu cyahoze ari Zaire nyuma yo gutsindwa n'abarwanyi ba FPR Inkotanyi mu mwaka w'1994. Nyuma yagiye kandi avugwa mu barwanyi b'umutwe wa FDLR muri Congo muri 2019 igihe cy'icwa rya General Mudacumura Sylvestre wari ukuriye FDLR. Uyu mutwe wavugaga ko Ezekiel Gakwerere yari afite ipeti rya colonel. Amakuru menshi cyane azwi ku buzima bwite bwa Gakwerere. Inyandiko zo muri 10 z'icyaro urukiko rwa Arusha zivuga ko Lieutenant Ezekiel Gakwerere ari mu basirikare baha amabwiriza na Capitaine Ildefonso Nzeyimana wari umukuru w'ikigo cya gisirikare cya Corps des Sous-Officiers ESO Butare yo kwica abatutsi muri Butare no kwica umwamikazi Rosalie Gicanda. Mu rubanza rwa Nzeyimana muri 2014 wakatiwe gufunga imyaka 35 hamijwe ibyaha bya jenoside n'uruhare mu kwica Gicanda. Mu kwiregura yavuze ko kuva tariki ya 18 Mata mwaka w'1994 yari yarasimbuwe na Lieutenant Gakwerere ku buyobozi bwa ESO Butare. Gakwerere ntabwo kandi yigeze yiregura kuri ibyo birego bikekwa ko ubwo yahawe u Rwanda ashobora kuba rero ati kuzagezwa imbere y'ubucamanza akabiburana. Leta y'u Rwanda ivuga ko umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize kandi bakoze jenoside mu Rwanda yari igambiriye abatutsi, kandi abawugize ati bakomeje ubwicanyi ku batutsi b'abanyekongo basanze muri icyo gihugu nyuma y'umwaka w'1994. Kuri ibi Ngoma yabwiye BBC ati iyo niyo mpamvu abategetsi b'u Rwanda bahora batanga ati no gusobanura kandi impamvu ingabo zabo ziri muri Kongo ati icyaha ni gatozi igihe cyose umuntu kandi ataracibwa urubanza te kuvuga ngo ni umujenosideri uba wibeshye, nk'uko Ngoma umuvugizi wa FDLR yakomeje kugenda abivuga. Bivuga ko rero ndetse nubwo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabivuze ariko ntiyeruye ngo avuge neza ko ari Brigadier General Gakwerere, ariko avuze ko hari umuntu wo muri FDLR wagize uruhare mu kwica witwa Rosalie Gicanda mwamikazi w'u Rwanda. Kanero mbashimire mbifurize kumeza kugira